Saat prangur kinong Meghalaya ki bana Uttarakhand kilami da karel kirpang balapan beda ke sorkar na nong ba Delhi hene ke janmit ka apnyo tarik ujemang banuan phai shala ke jong ke jela. Kini ki apu prangur ki bana Uttarakhand kilami na Delhi lembar ki shispa anyu pusangur kinong Meghalaya ki bana kani kanong ba. Ha ke jing shisha na nong ba Delhi lamang hadu sanspa tali ki jakashong hindre ki bapoi ki long tang shispa anyu pusangur. Kat kum ke jiakran jukari khasi channel da ke telefon beruba wan syaphrang tiuso Ubatrai Uttarakhand Kumu Assistant Professor Hadun PG College of Agriculture and Allied Sciences baru badairu dekat ke National Volunteer jong ke Jela Meghalaya. Ulai tu begini ki aru prangur ki nong Meghalaya kilami na Uttarakhand nadu ka prabaji minmit hinin ka apun tarik ujembang da ka bas balik ke Delhi na ka bentaban pendap iki screening bat kiwe ki jingdan kam haswa bakarel kan mi. Ba ni susu ba kadang kejing pendek ya kadang na Uttarakhand. Kila apa tu ba lalu kata kadang kami bat kuat do bantip kan muti kena Meghalaya kita kita pas ni sajalah. Ngari wan sepang tuso nani na po atre kami assistant professor po ni college ni po Dehradun. Ha. Iya dan mentalang grup sini po Daniel National Volunteer for Meghalaya Against COVID-19. Akini kinjat si wadan ga jingsiam dinges na kan ya. Marba ila pa mali payen ng ba nakaliang sarkar pada kampatan ngano lagi kembay. Dede kini kendiar live ni yo jingte ba kandan ka special train na po Delhi. Okay. De ka sarkar kan ni ka train kala buk kumba kan spasi. De masih yo jingte kumta ini lah ya lum gerteng ikna ki bawa menit pai kan. Bena kata ring lum gerteng lungi yo aku prangot di ban pai. De menden ni menden miat pada ngila marba ka screening rim darah sniam po Delhi. De menden to prabaje kaya mi yang ni na po Uttarakhand nang ni. De menden ang tapi san baje ndro baje kala ya po Delhi mo kala ya swa jong ka screening time kan. Uba wan chaprang ula pentebru bahak absan tarik ujemang ka kinhun ke jong u kalaya rapan penpoi ya laingot che airport Dehradun bar kumjoru hakasi ke babor kata ka apun riu tarik ujemang sa khandai ngut na ka benta ka jingwan ke jong ki shala ka jala. Dan pada kibala nang ya jaga flight menen gidan kendangan. Okay. Tamen Monday gidan langut. Begitu ngilai Arab nomor ba haswa ba kin travel mekan ye. Nakalian sarkar kampatan kanu ngajin baikban dan kanu ngajin ban wan shaw na po airport. Tinggi ngilai keren bagi ba Cyril Lindo di beri nodal usaha jangka political department. Okay. Itu ibaru untuk himat keren adin absni kawan constitution ba sarkar ka arrange ban one pick up na po airport tinggi semua kalau ngai kayak ba tutunar kan kalau mo sarkar ka kulai ban respon ya ka jing yu jongi ka jing tsengau ka jongi yang di sini lang ya trelang waki ini berkasi bergaru lang muntah penyerap kan hangi buat jadi muntah te 4 tahun ring di red zone ya sini yang beteng di orange zone. Uni urang ba urai thu bara ka jingtai stam kita khat ke National Volunteer kila lawan pin kong hu ka sarkar Uttarakhand bakan pin mi ye ka hukum bakinong aiwa yeng bar hostel ha Uttarakhand kimbit ban be ki khna puli kat ba kim par yo ban lei phai shala ka jong ka jela. Kat kum ka je thu jong u ne preng kini ki apu prangur kinong Meghalaya khat arngur ki dei narilom garo bar khan rengut narilom khasi. Ubawan chaprang ula pentebru bakindan sa shipongur ki banarilom garo ki ban sami de kalengsun la syai ka sngi ka arpa pratarik ujemang. Ba kidang don nem kena kasih barang sakut situ ni gila wan pilot. I kena kasi kitang dan kiba sakot sedien dari kita jadi ki barang kuahi ban takswa nomor ba. Kiyong ba kim sadon ki exam kini kita ban pendak hutulayan te kimpat kenavi. Kiro minta penpet di gelar kelinti lara kila mut ban lipai patsis dong kan. Dan raya mentah kita ngomong takswa kemas teo arteo. Lara kila dan kam lipai dengan penpet yang ka rukam lipai kan. Nak kini aku sangat di bawah hai ba kini kena pulih ni kita di pelatre itu. Dan kebabun ni kita kena pulih nang ta kita kibala tray. Jangan kibala tray itu. So ba kena banyak tu ba kum ni ki National Volunteer jom na tu jelas ke iki lab jinyarap ba kila ay kitu gitu sakut sebablah. Iya kita sakut di sini long kila diarapi kita ini lah pentip ni lah pentngau wala da marbal pun di kena hostel. Dilaong bala dan kan bagi margi hostel nda pun bekim dan spiko kini kita iyo komplain kita pi. Kalau dan kumnom kita komplain nang pentip bay marmar sengi bangi ngi yo ban le keren begitu manajemen ni administration yang hostel jong yang kan.
Ndai adu mentang yang pati report undang nama ta iska sarkar sendiri kala demi tahan ba perking ba kinu jiba IY yang lani kinu jiba hostel jembet ban be ikna kan. Te radau ki hostel tam datan kinu ki thot ki kan.